Reka tubahe ikaze abantu bari hirya no hino ku migabane y'isi itandukanye, twebwe aho turi ni muri teritwari ya Minembwe, aho turi kumwe n'umuyobozi wa teritwari, aho tugiye kubaza ku bibazo bitandukanye mu karere, cyane cyane turibanda ku mutekano, hanyuma rero muri aya makuru tutabatindiye tubahaye ikaze gukurikirana aya makuru y'akarere ka Minembwe, hanyuma umuyobozi tubahaye ikaze mu by'ukuri muri iki kiganiro kandi turabiyegereje muri aya masaha mwahaye itangazamakuru mukemera ubutumire bw'itangazamakuru, turagira ngo mutubwire ku bijyanye n'umutekano w'akarere ka Minembwe cyangwa teritwari ya Minembwe, aho mugenzura kuri uyu munsi byaba byifashe gute? Abantu benshi bafite amatsiko no kumenya yuko umutekano uhagaze kuri none wa Minembwe, kubera ko n'ubundi abantu bakirebera mu bibazo by'intambara, hanyuma byaba bihagaze gute? Murakoze munyamakuru. Hano mu Minembwe muri rusange umutekano urahari muke, sina Minembwe honyine, hariho Mikenke, hariho Muco hagati, hari mu Bijombo, hose niho tureba hari abaturage bacu, haracyari impungenge zitandukanye hejuru y'umutekano hano, cyane cyane mu nkengero za Minembwe, n'hariya za Kwenzero, no mu maeneo agana za Gipuku na Rugezi, haracyari ibibazo by'umutekano mukeya, ariko hano mu Minembwe indani hari hatekanye kuri none. Muvuze kuko mu Minembwe hari hatekanye kuri none mu by'ukuri, ariko mugaragaje impungenge ziri mu nkengero za Minembwe, abaturage kuri ubu ngubu hari benshi bagenda bavuga ko drone zongeye kugaruka muri za Mukoko, za Nyaruhinga, ndetse hari n'imbunda zagiye zumvikana kugeza n'uyu munsi ahitwa za Rugezi, ndetse na za Nyaruhinga, ho byaba byifashe gute kuri ubu? Nibyo, mu bice bya Rugezi haracyari ibitero, hari umwanzi ushaka nanone kongera gutera agaruka mu baturage, abaturage bo mu nkengero begereye hariya barafite umutekano muke, amatungo ntabwo ari kurisha ngo agere kure kubera uwo mwanzi uri muri ya rembo rya Rugezi, ndetse n'aha mu bice bya Mukoko ruguru ya za Gakenke naho nuko, turacyari ko dusabisha leta yacu ko bakomeza kurindira abaturage umutekano kugira ngo abaturage n'ibyabo bakomeze batekane. Ku bijyanye na drone, nibyo drone z'umwanzi ziragera hano, hariho izi drone nini ziza zikazenguruka bigateza impagarara mu baturage muri population hano, twasabishaga inzego z'umutekano ko zadufasha guhagarika icyo kintu, kuko biratuma abaturage batisanzura ngo bahinge bakore imirimo yabo ya buri munsi. Tuva kuri icyo kibazo cy'umutekano turagira ngo tubaze ikindi kibazo kimwe, ku bijyanye n'umutekano, murifuza ko umutekano wa Minembwe warindirwa he kugira ngo abaturage baryame basinzire, batongera kumva amadrone, batongera kumva ibitero, umutekano wa Minembwe warindirwa he? Ibyo ngibyo ni ibya gisirikare, ariko umutekano wa Minembwe, abaturage ba Minembwe ni abaturage ba Haut Plateau muri rusange, rero ni ukuvuga ngo bafite uburenganzira bwo kwishyira bakizana muri Haut Plateau yose, aho ariho hose, aho ndetse no gutambuka kugira ngo babashe guhahirana n'utundi turere. Dukeneye ko abaturage bacu, abaturage ba Rurambo, abaturage ba Bijombo, aba hano mu Minembwe, aba Bibogobogo n'ahandi hose, abaturage bahahirana, activite zikaba uko bisanzwe, ubuzima bukamera neza ahantu hose. Rero umutekano wa Minembwe nanone usangiwe n'umutekano w'utundi turere tuzengurutse Haut Plateau. Hanyuma bwana administrateur, nyuma y'iminsi mike abaturage bavuye mu bibazo by'intambara, nanone abantu baba bashaka kumenya ese ubuzima bw'abaturage bwifashe ngo bahinge bakore imirimo yabo ya buri munsi. Tuva kuri icyo kibazo cy'umutekano turagira ngo tubaze ikindi kibazo kimwe,
ku bijyanye n'umutekano murifuza ko umutekano wa Minembwe warindirwa he kugira ngo abaturage baryame basinzire, batongera kumva amadrone, batongera kumva ibitero, umutekano wa Minembwe warindirwa he? Ibyo ngibyo ni ibya gisirikare, ariko umutekano wa Minembwe, abaturage ba Minembwe ni abaturage ba Haut Plateau muri rusange. Rero ni ukuvuga ngo bafite uburenganzira bwo kwishira bakizana muri Haut Plateau yose, aho ariho hose, aho ndetse no gutambuka kugira ngo babashe guhahirana n'utundi turere. Dukeneye ko abaturage bacu, abaturage ba Rurambo, abaturage ba Bijombo, aba hano Minembwe, aba Bibogobogo n'ahandi hose, abaturage bahahirana, activite zikaba uko bisanzwe, ubuzima bukamera neza ahantu hose. Rero umutekano wa Minembwe nanone usangiwe n'umutekano w'utundi turere tuzengurutse Haut Plateau. Hanyuma bwana administrateur, nyuma y'iminsi mike abaturage bavuye mu bibazo by'intambara, nanone abantu baba bashaka kumenya ese ubuzima bw'abaturage bwifashe gute muri rusange? Muri rusange hano ubuzima bw'abaturage, kuva uyu mwanzi avuye ahangaha, imihana, uduce dutandukanye twa Minembwe twarimwo intambara, hari imihana myinshi yasenyutse, amazu y'abaturage nka za Gakenke, za Karingi, Irundu, mu Bidegu, za Mikenke, aho ngaho ibintu byinshi byarangiritse. Ni ukuvuga ngo abaturage bahasubiye baracarimo batangira kandi kubaka busha. Amazu menshi yarasenyutse, nta buryo buhari bw'inzira yo kugira ngo tubashe kubona ibikoresho byo kubaka kugira ngo twongere twubakire abaturage. N'abashaka kwiyubakira nabwo biracagoranye, k'ikibazo c'amabati, ikibazo c'amanjanja, kuko inzu nyinshi zarashwe n'amadrone, ibisenge birasenyuka. Nta buryo dufite none ahangaha bw'ahantu amanjanja ashobora guturuka. Abaturage bari hanze mu z'ukuri, abandi ibyo kurya byabo zarangiritse, aho bagiye basiga ibyo kurya mu masitoke yabo, basanze byaribwe, byarasahuwe, ibindi biratwikwa. Abandi amatungo arangirika, amatungo bari bafite, muzi ko hano abaturage ba hano muri Haut Plateau batunzwe hanini n'ubuhinzi n'ubworozi. Rero haracari byinshi bikenewe cyane kugira ngo ubuzima bw'abaturage hano busubirane nk'uko bisanzwe. N'ubuzima n'ubuvuzi ni ikibazo, kuko nta miti iri kubasha kugera mu karere mu buryo bworoshe. Hari nk'indwara zigenda zitokeza, ugasanga ni ibibazo kugira ngo tubashe kubona ubuvuzi bw'abaturage bukwiriye. Ariko nk'uko abaturage ba hano n'abaturage bagerageza buri gihe kwirwanaho, kugerageza gukora no kudacika intege, nanone abantu bari guhinga, batangiye guhinga, batangiye gukora activite zitandukanye hano mu Minembwe. Hanyuma ko byumvikana ko abaturage ba Minembwe bari mu buzima bubi. Hanyuma sinzi nkamwe abayobozi icyo mwaba muri gukora kugeza kuri ubu kugira ngo abaturage boroherwe. Imiryango mpuzamahanga ishinzwe gutabara ariyo se kugeza kuri ubu mwaba muri kuvugana nubwo mugaragaza ikibazo cy'inzira? Yego, ubuzima bwa hano ntabwo gusa tubutegereje ku miryango mpuzamahanga, gusa habaye umutekano, inzira ikaboneka abaturage kugira ngo babashe guhaha, ibyinshi twogenda tugerageza kubikemura twenyine. N'ingabo zacu ziri kudufasha nyine gushakira abaturage umutekano w'inzira, ariko kandi n'iyo miryango mpuzamahanga nayo turavugana. Hariho za OCHA n'izindi na CICR n'abandi benshi bashaka kuza gufasha. Hari n'amaorganisation lokale ya hano iwacu ashaka kuza gutangira ibikorwa, ariko nyine ikibazo kiracari inzira, uburyo bashobora kugera hano. Erega iyo bloke ziracahari, ntabwo irarangira. Nico kibazo kitugoye, ariko turizera ko ibintu bizagenda bihinduka bukeya.
Yego, urakoze cyane. Hanyuma uyu munsi wa gatanu hagaragaye indege ya MONUSCO iraza iritura ku kibuga cya Minembwe. N'ubundi hirya no hino ndetse n'abaturage ba Minembwe baribaza impamvu cyangwa se ruriya rugenzi rwa MONUSCO rwaba rwari rugamije iki, kuko bagize umwanya utari munini cyane. Ni nk'aho n'ubundi abaturage muri Minembwe batazi icyo rwari rugamije, twari tugira ngo niyenda ube nk'urubaha ku makuru. Murakoze. Uruzinduko rwa nibyo guhera mu masaha yo mu masaa 5 za mu gitondo hano mu Minembwe hageze indege ya MONUSCO ije ni mu rwego rwo guteguza. Hariho indi mission bita ni EGVM, expanded joint verification mechanism. Bafite kuza hano guhera muri ringa tugiye gutangira n'akazi rimwe. Bashobora kuzaba bari hano mu buryo bwo kuza kureba ibyabereye ahangaha nuko akarere kifashe cyane mu bijanye n'umutekano n'icirwa mu bikorwa ry'amasezerano hagati y'impande zombi hano muri aka karere kacu ka Minembwe. Hanyuma nanone abantu bakibaza bati ese uru ruzinduko hari aho rwoba rwari ruhuriye na Croix Rouge iherutse kugera hano? Oya, ibi Croix Rouge yo ifite misiyo yayo. Abangaba nabo ni mu rwego rwa politike, mu rwego rw'ibijyanye n'umutekano. Urakoze cyane. Sinzi nimba hari ubutumwa waba ugenera utwumva wese, umwanya ni wawe Administrateur. Ubutumwa ni uko dukomeje gusaba abantu bacu bari hirya no hino, abaturage, umuntu wese ushaka kuza mu Minembwe nubwo bikigoranye, ariko nanone bigenda bishoboka rimwe na rimwe. Ariko kandi ikindi ku baturage ba hano ni uko abantu bagomba gutuza, dukomeze imirimo yacu, ibikorwa byacu za buri munsi, ubuhinzi, ubworozi n'indi mirimo itandukanye. Nta kibazo. Ibindi byose leta iri kugerageza, ubuyobozi bwacu buri kugerageza kugira ngo turebe ko umutekano ukomeza kuba mwiza, ibikorwa bikomeza gutera imbere hano mu karere kacu. Murakoze cyane Administrateur wa teritwari ya Minembwe, turabashimiye cyane kuri ubu mwanya muhaye itangazamakuru. Murakoze. Yego.